in zavain thole lal iswa Krista mingin chibai kabu ka chu zalina self denial be rwal hapta azanti na kan lo thleng le ta a zalina hian India Eastern Territory a Social Institution te chanchin pakhatna kan zir hodon ani ama sain pathian tu thiang him ilo ngai kha u Isaya bung somnga pariat chang rukle chang sari hei hi chongeina kadu zo machu ani lom ni ngong kol suite le sakle ne chia ho chwa tir le ngong kol tin rem ti tlia sakhi mani cho miril tram te ne na semle re thei no chwa ho mani ina shwai hi ani lom ni mi sarwam huwa puan vum le mani ti sa angpu laka bi ruk lo hi ani lom ni lalpan athu kan chiarte kan zatan mal min som sakro se chandam na sipai pol hi alopian chu atang rengin mani inda cha a midam titana rongbol saktu ani a mani in hai vur le min thatna u min na athok ngai lova mamo tu omna pianga phur takle rin takin pathian tan athok chin ani India Eastern Territory a hian home le center som palilai kan enkola henga hian chan sang sanga wanga mamo tu tam takte enkol anlo ni to a enkol meg an ni bok ani an mamo na zon taka chanpui tu kan ni thin hi lalpa lungo oina ani nge yang he kan institution le kan center sang sanga te hian a mun nge ya kal mitam taktan chuan thil harsa ani a chuwang chuan zalina hian heng kan home nei hote chanchin hi kan zir hodon ani a zalina hian pariat kan zir howanga naktuk zana adang kan zir le don ani ama sabera chuan motherless babies home aizol hei hi kum sang khat chakwa somli a khan officer te in pek na awanga naw mucham enkol na bul lo tran na ani a officer ten hun eimuti chung an enkol nu in home likte kuta a enkol na na hi da ani a home likten re tak chung he nucham in motherless babies home kan ti hi an lo enkola chumi nu a chuan territorial headquarters mo phurna hnuaia da alo ni ta a tun thleng hian territorial headquarters in a enkol ta ani atira chuan CSM minglian te ina no pangte hi enkol an ni phata chumi hnu a chuan tuna Central North Divisional Headquarter ni ta a bazar bungkon a khian son ani le a tuna ero chuan kan territorial headquarters complex tuikwala building thatak nein enkol alonita ani he homa hian naw piang lim atanga kumruk inkar anom theya mi somnga omtheina tura ruaman ani a mipa somni panga le meichia somni panga omtheina ani atira chuan Salvation Army in enkol na zong apum hlumin ala a nima sela tuna chuan a sarkar atanga enkol na Integrated Child Protection Scheme ICPS funding mangin a sarkarin mi aron enkol puita ani thoktu mi chanem ngai ten dua takle mangai takin naw mu chamte an enkol thina ni he ho ma hian naw piang him atangin no pangkum ru thleng an om thei kan ti to kha a then chu nute ne rual te an ni a ni ma sila nu nute tui ne tur an nei lova an ho mother ten dua takin nute a siam chok mangin an choma pathian rongbol na ani ti she chungin he homa no pangte enkol na na hi an thok ani babies home hi patni kan neya tuna khan pakhat chok kan lo soi zo to a aizol motherless babies home a patni na chuan the Salvation Army babies home mulvai phei manipura kan nei bok ani he home hi August ni som panga sangkhat sakwa somriat patni khan mulvai pheya
no pang som pahni enkol theina turin din ani a heta po hian no sen pian hlim atanga kumruk inkar naw nu cham tam tak enkol an lo ni to a tuna po hian chung tiang ang mi chu mi thanem tak enkol mek an ni bok ani no pang lian deuh to kum ruk atanga kum som pariat enkol na hi home mun sang sanga kan nei le boka pakhat na chuan hlim na in girls home ani ai hi site wala kan neya kum sang khat zakwa somriata kolasi pa bul chan alo ni a kum sang khat zakwa somriat pathuma keifanga son ani a heti lai hian no pang somni pangale thoktu pathum an oma hun alokal zela November ni som pakhat sangni le pasari khan saitwal core compound chunga home building sathar ania chuta chuan keifang atangin son halo ni ta a he home hian no pang meichhia bi kumru ka tanga kum som pariat inkar enkol ania he po hi ICPS funding home ani bok ani thoktu thanem ngai tak tak ten no pangte duat takin an enkol me kani heng naw bu chamte enkol na mai ba ka hian middel bengong tong theilo enkol na hunte kan la nei boka chungzinga pakhat chu home and school for the deaf Darjeeling kan nei ani hei hi April ni khat sang khat zakwa somsari le pahnia khan West Bengal state Kalimpong Darjeeling district apakhat na turatan bengong le tong theilote le khazir na mun Salvation Army officer Brigadier V Page Hovin Chan aloni a atira chuan train teacher pakhat le no pang pahni nen chawa bulchan ani chu rongbol na chu zoi zoya lo thang lian chhozelin Bhutan te Nepal le Sikkim achang te po in mamo tu an local zela amun ma in alo dol tak lo awangin tuna an omna Irene House number 3 Collington Road Darjeeling hian son alo dita ani the Salvation Army India Northern Territory enkol na nuaya tunma chuan a omchina kum sangkhat zakwa somruk paruk khan India Eastern Territory ina a enkol turin hlanchon alo dita ni he home hi West Bengal state point angai poi mo ema preparatory achanga class 4 Poli Theng district mass education government of West Bengal in Asenso atuma chumi chunglam Pol som Theng chu India Eastern Territory in anzirna Senso atung thung ani he ho ma hian engtiklai po in no pang somnga atanga za enkol rem anni hei ba ka hian Mary Scott Home and School for the Blind Kalimpong huna kan nei le boka he home hi kumsa khat zakwa somli a khan Dr. Mary Scott in Alaudin ani a aman kum som chuang a enkol huwa Salvation Army tena an enkol turin Salvation Army kuta ahlanta ani he bial chunga middle school masaber ani a home le school in kop ani a mipale meichhia te an om theya home heng no pang ho hi an oma middle no pang ho hi ta chuan school a om hal buka class 8 thleng middle school a hian zir theina a oma chumi chunglam zir tur tu chu home atangin pon lampang school lu narim changa an lu tir thin ani heta hian middle no pang tam tak enkol chua an lo ni to a mi changkai tak taka te rongbol tu thatak taka te cher chua an lo ni to a lo thin na nei mi tam tak an lo om to ani rampon mai ba kha keima ni kan territory chung India Eastern Territory chunga Mizoram chunga po middle enkol na hun hi kan nei buka chu
Home for the Blind scholarship huna ani kumsang kha zakwa somsari pasari January tha khan middle ten lekha allo zirve theina turin scholarship veng thara Home for the Blind hi din chan alo ni a no pang som panga enkol theina tura din ani a he home hi mi patan bi ka buat sai ani lekha zir thei turte enkol de big ani a middle puitling to middle horop thiam du tan po he home hi hon ani boka class 1 atanga class 8 thleng hi Salvation Army ina school kan nei integrated school a kaltir thin ani a achunglam chu arem chandan angin pon lampanga zirtir anlo ni thin ani he blind school a hian rongbolna theito pa kalpui ani a no pangten lekha an zirmai ba ka anma ni tuizong an theizong te ngai to sak ani a music lampanga po nasatakin ma an son ani chuan he home atang hian middle mi tam takten na thatak tak te nein mani in enkol thein an lo chua santo ani tuna po hian middle no pang mi engemaw zat enkol mek ani heng naw cham enkol na te tin bengong tong theilo te middle te enkol na home mai ba ka hian home dang kan territory a hian kan la neya chu base na in ti ani a old age home tar enkol tu nei lote enkol na mun ani he home hi kum sang ni som khan new search pa din chan alo ni a he home a hian kum upa enkol tu turle chom tu nei lo kum som ruk chin chunglam te enkol ani a base na in ti in a min vo ani a mi pariat om theina atana buat sai ani a India Eastern Territory malak na chu he home hi ani ngei bai chu ti rwal chuan mi thanem ngai ten sumle pai an thok home atanga enkol ani chia tlang a hian rehabilitation center kan nei boka kumsang ni soma rui lo ngai te enkol na turatan chia tlang a din chan ani a mi pa som panga le meichia pathum le nupa tuak thum om theina tura buat sai ani he center hi sipai thanem ngai te thilpe rin na thlai chi atanga bulchan ani a enkol na sen so zong te hi tuna chuan kan territory in atum ani tuna kan han soita pariat tekha zan ina tana kan zir thei te chu ani a naktuk zana India Eastern Territory chunga home kan la nei dam te chanchin kan zir ho le don ani tuna kan han zir ta ka tang rimot po khan chandang na sipai polin naw hu chamte riang vai te middle bengong tarle upa tin rui lo ngai te thleng po a enkol na konga pa alang satsia kan che thei o me khang ang zong kha kan territory headquarters sen ama chubin na theilo he rong bol na akal zel theina tan he rong bol na chum nun ani zel theina tan nang le ke hi kan poi mo ni ti ve thei kan nei ni ege motal ti sakrotia William Bhutan Bromwell Bhutan na asoi ang khan ke ni po pathianin heng mi te tan hian ege motal ti sakroti in minko ani chu ko na chu entin nge kan chan ve don he pathian na min ko na hi kan haidarin kan hoisan mai don nge pathian min ko na hi lom takin kan chang don mimal tin te in ngai to ila he pathian ram rong bol na alo zaw zel the na tan min ma mo ngoi tu te kan chom dol zel the na tan hian enge ke hian ti ve the keima mi bal chawin ka ti theilo ni poin midang te ne na thok khowin en tin nge ka ti ve thei ti hi zalina hian in ngai to thar le ang u lalpan apmangai te enkol turian nangle ke hi min ma mo ani zalina po soi ho tur omle dona
he soi ho tur hi kan thei angin keimani in lam chawa kan soi ho lo tum le ila acha ome soi ho tur kan chiarange India Eastern Territory chunga home le school center pariat te chanchin toi kan lo shata a eng ang thanem ngai na nge kan nei soi ho vila eng rongbol na nge antan kan hlan ve to le kha kan soi ho tur ri heng home kan nei te mi chan hai zok te en kol na tur ta na Salvation Army ina adin titan hian enge ti kalo nei ve to eng rongbol na nge antan kalo hlan ve to ti kha zanina kan ngai to tur le kan soi ho tur ani lali swan heng mi te berte chunga in ti hi ka chunga ti in ni alo ti a keinin eng thama kan ngai lo tlem te ni a kan shiat po khang mi chan hai zok ta na kan ti a omani chuan antan ti kan ni rwal khan lal iswa ta na ti kan ni ti kan in shet non apoi mo me midang ta na kan luan chwa tamle keimani po kan limanga mal som na tharau lama po kan dongang thilpe khi hausak le re thei ani lo mi hausa tam tak pe chhuak phal mi alo anom chuti rwal chuan mi re thei ve te niang kan ngai po pathian ta na ui mi alo anom Bible kan mu kha mei thai re thei tho lom anei zong pathian tan tho loma alana chuti rwal chuan mi tam tak mi hausa pui an dei chuang liam ron pe anom nema sela lali suwa Krista chuan mei thai re theina dire atho tlem te kha tamma ti zo kat achan enge kan ti chuan athin lung lam khani athin lung atangin ane zong kha ui lovin ape chuaka mi hausa te kha chuan an nei chuang liam an pe khami an pe khan an tan har satna engma thin pha lo chuwang chuan thil kan pe khi atlem le antama in batlo kan pe du na thin lung kha pathianin atu ani chuwang chuan zanina po home kan enkol sang te heng pariat kan lo zir to te hi amal te in han ngai to ila antan hian eng thil nge kan lo ti ve to ti ngai to ila he rong bol na kal tlang hian keima me mal po hian rong bol na kalo kal pui ve the ani sumle pa in kan chan pui thei lo ani po in kan trung trai na mangin he rong bol na hi kan kal pui thei chuwang chuan chandam na sipai pol ina rong bol na akal pui me mi harsa mi chan hai nu le pa nei lo riang vai te na lo in en kol le kha te an lo zira tharau lam na an lo than len theina ta na sipai polina kan en kol mek hom te tan hian engi motal kan ti ve thei ni ti sha in zanina hian he rongbol na tan hian na sale zwalin chan ila tharang u lalpan kan zirlai zirtak te kan zawai tan mal min som sakro se